Ассалаумалейкум достар, абрикостар. Мен Алинурм. Мен уже күн видео түсіре жатырмын, потому что мен видео түсіріп жатырмын, но видео бар ютубқа поделить етілмей жатыр, короче. Бүгін не ойнаймыз? Бүгін мен фкм ойнап жатқан. Сосын мен сіздерге видео түсіремін. Уяқта Бекхэм, Роналду, Бастик, Марадона, Арда Гюлер, Эндрик, так жүріп. Бақтенелі, әзірге, істеп. Уяқта бүгін бізде новое обновление. Что за обновление? Бұл не? Бұл матч қарайды. Это шо? Новый шоп. Там. Шамала. Кстати, менің Альваро, Таку, бар, Рафиня, Халланд, Бекхэм. Еще менде Антони бар. И, конечно же, біз бүгін матч ойнаймыз. Қаранан өлді. Бірақ вообще бермейді, конечно. Короче, это закрытый. Скидка была уже. Шахтами. Абнинге. Шахта.
Зато черконен. Brasil. Сборная Бразилия? Қалай сөйтіп болмайды ғой. Түсінбедім. Бұл сборная жоқ қой. O da Rafinha. Ederson sonunda. Bu hafta. Sizlerle dostlar videonun sonuna tamam. Если огонь все остальные он bir kalak.
Привет, мы давайте